Bio bi nepoznat novinar, niko meni ne bi ni znao da me ova nesreća nije zadesila. Negdje oko 3 časa ujutru supruga me izvukla napolje iz kuće jer sam počeo da se gušim. Bio sam u dimu i u plamenu. Tako da mi je supruga te noći spasila život. Kad me izvukla vani, bacio sam samo pogled i video sam da mi je kuća u plamenu. Garaža i kuća kompletno mi je u plamenu i odvezali su me u hitnu pomoć, tačnije rečeno u gradsku bolnicu, gde su uspeli da mi spasu život. Dok sam ja svo vreme povraćao, izbacivo iz pluća čać, garež. Uništen mi je dom, uništena je prošlost, dragi uspomene, stvari. Na meni je bila samo pidžama, ni papuče nisam imao. Komšije su mi davale tu garderobu da imam šta da obučem. 12. decembar, hladno. Ostao sam bez igde ičega. Novac koji sam imao u kući je spaljen, izgoreo. Dokumentacija, tako da i ono što sam imao na računu nisam mogao da podignem, jer nisam imao na osnovu čega da podignem taj novac, da bi preživeo. U ovoj bašti bilo je sigurno 50-ak ljudi, među kojima je, kako se kasnije ispostavilo, bilo 4-5 policajaca u civilu. Čim sam ušao u ulaz, osjetio sam da za mene ide neko ubrzanim korakom. Malo sam se okrenuo, vidio sam čoveka nabildovanog, spremnog i da nosi neku palicu koja je bila pokrivena nekom svetlo-zelenom tkaninom. I krenuo je na mene da me udari pozadi. Ja sam uspeo da zakoračim, tako da taj udarac se nije završio ovdje gdje je želeo, već između plećki. Ja sam odmah pao i počeo sam da pomažem, da galamim i da branim glavu, da čuvam glavu rukama. Pao sam ugao ovog haustora i zapomagao sam. On me je tukao snažno, sigurno 20-ak puta po rukama, po nogama, ali hvala Bogu uspeo sam sačuvam glavu. Kad je vjerojatno video da ne može to da dovrši, on je lepo išetao, ja sam ostao onako sav u nikakvom stanju. Kasnije se ispostaviti da mi je bila ruka polomljena, a niko iz ovog kafića nije reagovao. Jedan čak mladić na reakciju njegovog prijatelja vidi šta uradi ovom čoveku, kaže šta te boli uvo. Neshvatljivo, ja sam tad zvao policiju. Policajci nisu htjeli da izađu. Policajci su izašli tek kad sam zvao njihovog komandira i namolio ga da izađu. I tad je taj slučaj karakterisan kao teška telesna povreda. Tu kvalifikaciju dao je policajac, inače po obrazovanju građevinski limar, i to je ostalo do kraja procesa, iako je profesor Ivica Milosavljević sa VMA i drugi stručnjaci su rekli da je apsolutno u pitanju ubistvo u pokušaju. Našoj koleginici Jeleni Zorić upućene su pretnje ispred Specijalnog suda u Beogradu zbog izveštavanja o slučaju Jovanjice. Jovanjica je otkrivena u novembru 2019. a ja sam već u decembru 2020. pošto je Predrag Koluvija izneo svoju odbranu u Specijalnom sudu, doživjela sam prve pretnje to od jednog od njegovih branilaca koji mi je rekao da
Koluviju uništavam svojim izveštavanjem, da mu je on to rekao, da se on moli za mene u pritvoru, da niko nije dobro prošao ko se o Koluviju ogrešio, da sve posmatraju i moli se sa Hilandara i iz manastira Hilandar i da će Bog vratiti onome ko se o Predraga Koluviju ogreši, pozvao me na čaj. Znako, bilo je potpuno bizarno, ali bila sam svesna da su to pretnje koje poprilično liče na one iz mafijaških filmova. Dugo radim ovaj posao. Bilo je pretnje, bilo je pritisaka. To je bio prvi put u životu da sam prijavila pretnje. Pisali smo o pljačkama i proneverama koje su se dešavale na teritoriji opštine Grocko. Mi smo za svaki naš tekst pribavljali materijalne dokaze i te materijalne dokaze smo dostavljali nadležnim institucijama, dostavljali smo tužilaštvu, Odeljenju za organizovani kriminal, dostavljali smo vladi, predsjedniku i ukazivali smo na sve to što se događa. Tako smo došli do saznanja da naš tadašnji predsjednik opštine, Dragoljub Simonović, basnoslovno pljačka građane opštine Grocka, enormno se bogati. Tih dana, tih meseci, zaista je bila uzavrela situacija i u Loznici, i oko Loznice, i u Bosni i Hercegovini i svugde. Ovde su baš uhapšeni neki ljudi koji su prebacivali eksploziv, i to težak nekoliko kilograma eksploziva. Ja sam i našao gde taj eksploziv ide i čak sam indirektno ukazivao ko to radi. Krajem 2019. godine počela sam da pratim slučaj Jovanjica. Naime, to je slučaj kada je Beogradsko odeljenje za borbu protiv narkotika, čuveno 4. odeljenje u Beogradu, otkrilo, prema optužnici, najveću plantažu marihuane na teritoriji Evrope. I oni su uhapsili vlasnika kompanije Jovanjica, Predraga Koluviju, koji je prvooptužen kao za organizovanu kriminalnu grupu. Međuvremenu novinari su otkrili i da su se direktor Vojno-obaveštajne agencije Zoran Stojković da se viđao sa Predragom Koluvijom, da je imao sa njim blizak odnos, na Koluvijinom imanju je čak pronađeno njegovo ovlašćenje da je on saradnik BOA, a onda je otkriveno i da je imao kontakt direktor Bezbednosne informativne agencije Bratislav Gašić, da je imao takođe kontakt sa Predragom Koluvijom. Međutim, od starta je bio nekako taj slučaj, nailazio je na obstrukciju samih institucija. Ovo što smo pisali u gasifikaciji, da je ukrađeno 29 miliona i 360 hiljada evra, može da vidite iz priloženog da je sav novac uplaćen. Gasifikacija nije urađena, trebala je da bude urađena 2014. godine, nije urađena do današnjeg dana. U vezi te gasifikacije podneo sam krivičnu prijavu, vidite krivična prijava, evo je njen broj ovde zavedena, upravo 29 miliona koje radove trebala da izvodi Millennium Team, ali je Dragoljub Simonović preko noći kupio 2-3 građevinske mašine i sa Millennium Teamom sklopio je ugovor kao podizvođač radova. Te radove normalno nikada nije završio, novac je nestao. Saglasnost za isplatu novca dala je gospođa Zorana Mihajlović. Vidite ovde. A ovde možete da vidite potpis Dragoljuba Simonovića, Millennium Tima i gospodina Bajatovića.
I ukazao sam jednu stvar na koju su ljudi u institucijama Srbije i Bosne i Hercegovine morali da imaju u vidu. Saradnja između njih je nastavljena posle rata, a kriminalci nisu prekidali svoju saradnju. I tu nije nikakve razlike bilo koje nacije vere. Oni su bili verni ovom svom poslu kojim se bavili. Gotovo 2 nedelje policija je krila od javnosti umjesto da se pohvali da su inspektori 4. odeljenja razotkrili prema optužnici jednu od najvećih plantaža marihuane u Evropi, kako je Jovanjica razotkrivena, kao da se čitav državni sistem Srbije usmerio da radi protiv policajaca 4. odeljenja, kao da jedan deo države pokušava da ih kazni zato što su pokvarili taj, kako se u nekim sudskim spisima navodi, državni projekat. Prve pretnje ozbiljnije su počele još posle Arkanovog ubistva, jer mi smo nadugačko i naširoko pisali o tome i ukazivali smo u kom pravcu to ide i ne samo to, ukazivali smo taj milje, kako se to uopšte moglo dogoditi, da takav čovjek počne da stoluje na takav način, njegova ekipa, i gde su on i država. U međuvremenu, te ljude koji su bili uhapšeni, kojima sam ja pisao, i drugima puštaju na slobodu. Oni prave spregu sa ovde lokalnim biznismenima, tajkunima. Tu je usledio napad na mene 2003. godine i počinju ta demoliranja kola, provokacije, maltretiranja. Ja sam odmah rekao da je nalogodavac za paljenje moje kuće upravo Dragoljub Simonović. Dolazila jedna osoba ovde kod mene koja je bila zadužena da doveze ovde ubice da me likvidiraju. I on je, došao je taj mladić ovde, rekao je: Čika Milane, mene su angažovali da ja dovezem ubicu ovde kod tebe na adresu da te likvidira. Taj čovjek se zove tako i tako, njega je angažovao Dragoljub Simonović. Ja ne želim da učestvujem u vašem ubistvu. Ja sam došao da vas obavestim i ja ću pobeći kod oca u Švedsku ili Švajcarsku, tako mi je nešto rekao. I taj mlad čovjek mi je dao i fotografiju tog čovjeka koji je trebao da likvidira mene i Željka Matorčevića. U istom momentu sam otišao i prijavio sam u policiju. Ništa nije preduzeto do današnjeg dana. Ništa se ne zna šta je bilo sa tom prijavom, što je očigledno da i danas danji neko štiti Dragoljuba Simonovića. Javnost je izložena pritisku. Zašto se interesuje za Jovanjicu? Policajci i načelnik tog odeljenja beogradskog Slobodan Milenković je sve vreme u fokusu javnosti, satanizuju ga prorežimski mediji, satanizuju ga predstavnici bezbednosnih institucija, čak je izložen i na nekoj vrsti progona od strane tužilaštva. Deo države i te medijske tabloidne mašinerije od Slobodana Milenkovića, koji je čak dobio i orden i sve moguće policijske nagrade za svoj rad, da pokušavaju zapravo od njega da naprave narkodilera, dok je Koluvija nekako sebi obezbedio, vlasnik Jovanjice, vrlo jaku advokatsku zaštitu. Naime, njegov branilac Vladimir Đukanović je visoki funkcioner Srpske napredne stranke, predsjednik Skupštinskog odbora Srbije za pravosuđe, nalazi se u Visokom savjetu sudstva, nalazi se u Državnom veću tužilaca. Svi su oni u istražnom postupku priznali krivicu. Kad je počeo sudski postupak, oni su se kajali to što su uradili. Na ponovljenom sudskom postupku oni izdaju izjave da su delimično krivi. Sada tvrde da je njima priznanje iznuđeno, jer ovde više nije nikome stalo do pravde. Ovde je advokatima stalo
da upravo te okrivljene opljačkaju, a dobro znaju koliko je Dragoljub Simonović opljačkao i koliko ima novca, pa bi i oni jedan deo tog kolača zadržali za sebe. Bio je problem da angaže advokata, pravnog zastupnika. Jer ljudi su govorili, ma ti si, kaže, oštećeni, tu su manje tarife, manje pare, mi krivičari branimo samo optužene. Nije profitabilno. Katastrofalno je braniti dobro. Treba braniti zlo. Tu su pare, tu ljudi idu. Kad je Dragoljub Simonović bio uhapšen, dolazili su ovde ljudi kod mene i nudili su mi da izgovorim bilo koju bezobraznu cifru, da bi ovaj ceo slučaj otišao po tepih. Nisam pristao na to, meni taj prljavi novac koji on opljačkao od građana Srbije nije potreban. Ja sam častan i pošten čovek i ne želim da ovoj profesiji kaljam i prljam obraz, jer meni je stalo do svog obraza i hoću ujutru, kad stanem ispred ogledala, da ne moram da se stidim sebe. Da sam poštovala proceduru, sve to prijavljivala, ali ono potom da prvih dana nove godine, 2021. tada moj komšiluk ispred mojih vrata našao, ulaznih vrata našao poruku, potpuno bizarnu poruku tipa nešto, ovo će trajati dok će trajati i ne može drugačije da se završi. I onda su mi policiji rekli možda je vetar tu poruku doneo. Nikada vetar, ni pre, ni posle, ništa tako nešto ispred mojih vrata nije doneo. Onda sam na Facebooku dobila pretnje od drugog okrivljenog koji u tom momentu u bekstvu, na Interpolovoj poternici, Kolumin kum, Sergej Mrđa. On u tom momentu čovjek iz bekstva na Facebooku, preko Facebooka meni upućuje pretnje i čak ih proširuje i na moju porodicu. Kaže da kumove molitve nisu urodile plodom, da će on to morati da pojača i da ću vidjeti kako ću da završim, da će se moliti za moju porodicu. To sam prijavila višem javnom tužilaštvu u Beogradu, do dana današnjeg nisu reagovali. 3 puta pre ovog događaja su demolirana moja kola, ovdje u strogom centru Loznice. Ja sam prvi put mislio svakome se događa, drugi put je bilo sumnjivo, treći put je simptomatično. Policija ni jednom nije htjela uopšte da se bavi tim istraživanjem. Pre toga sam napadnut fizički u Loznici, isto tako, zbog čega je napadač na mene dobio 1000 dinara kaznu. Zaprepašćujuće je bilo u ovom slučaju, kad sam očekivao da reaguju tužilaštvo i država i da stanu ne na moju stranu, na stranu novinarske profesije istine, čuo da je tužilac koji je dobio taj predmet rekao za mene što nije poginuo. I to je rekao dvojici policajaca, Mladenu Neškoviću i Miloradu Čotriću, koji su s tim u vezi sačinili službenu belešku do koje sam ja došao. Kamera je sve snimila i lepo se vidi kako se ubacuju kokteli kod mene na kuću. Oni su sve to pregledali i mogu da vam kažem da je veliki broj operativaca radio na tome. Odmah su pronašli tu gospođu koja je dovezla palikuću, od nje su počeli da rade. Ona je sklopila nagodbu sa javnim tužiocem, otkrila je učesniki u lancu, njih 5 je bilo u tom celom lancu. I tako da su vrlo brzo došli i do Dragoljuba Simonovića. Dragoljub je Simonović dobio 4 godine i 3 meseca, Mihajlović takođe, Novaković je dobio 4 godine, Marinković je dobio 4 godine, Bojana Šijački, koja je dovezla Marinkovića, ona je dobila 6 meseci na nogice zato što je svedok saradnik. Apelacioni sud je poništio tu presudu. Bilo je jasno da mi je neophodno policijsko obezbeđenje, pošto je čovjek koji me je napao došao nemaskiran, otvoreno. Kad se ispostavilo da je reč o čovjeku koji je pre toga bio vođa sektora, bio policajac Beogradske policije, onda se jasno znalo koliko je sati. Iz Šapca je stigao načelnik policije, tada Slaviša Spasojević,
i tražio je da mi daje policija obezbeđenje. Lokalno policijsko rukovodstvo na čelu s tadašnjim načelnikom se apsolutno protivilo. Nisu htjeli da čuju. Tek kad ih je, praktično kad im rekao, pa dobro šta hoćete, nas nešto košta, onda su rekli, ajde dobro. I uglavnom su birali ljude koji će svaki moj korak preneti tamo i da ove mere budu više mere uhođenja nego mere obezbeđenja. Više puta ta sam bio i fizički napadnut i verbalno i provociran od ljudi koji su bili naci mojih tekstova. Njih su praktično sokolili. I sa političkim obezbeđenjem najmanje jedno 15-ak težih incidenata. Imao sam ovdje ukinuto obezbeđenje, ukinuto tako da sam prepušten sam sebi, ali ja više nemam pravo na strah. Prilično nekad bude neprijatno na tom suđenju, ja kad god mogu da ne idem, moj stvarno dobar advokat, on čovjek odlazi, on mora da ide i ja ga uvijek pitam, jel moram, ako ne moram, ne želim da uđem, jer se nekada ja osjećam kao okrivljena. Tako se čak neka podatiša i tužiti dok sam svedočila zapravo o događaju. Sutkinja mi je rekla, samo spominjate tu Jovanjicu, ne razumem, koji je to slučaj, zašto je to bitno? Što se tiče ovoga Pluvinog kuma, on je umeđu vremenu uhapšen, nalazi se u pritvoru, iz višeg tužilaštva nisu našli za shodno, valjda ne znaju gde su pritvorske jedinice, da ga saslušaju povodom toga, a s druge strane Koluvija sve vreme tuži novinare, svi novinare koji se usude da pišu o slučaju Jovanjica i pokreću se postupci. Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka MUP-a Srbije, nekako medijski važi za opasnu ženu. I spominjala je mu članove moje porodice, bez ikakve potrebe. Kada sam prijavila te pretnje, isto radna grupa za bezbednost novinara je automatski reagovala, tužilaštvo treće je automatski reagovalo, ali nije sistemska ta podrška za sve slučajeve. U odnosu na ovu profesiju ima pomaka. Ja sam prvo, moj napadač je kažnjen u Loznici samo 6 mjeseci i to je valjda dovoljno da ga vrate na posao. A tad su ti ljudi na funkcijama bili nedodirljivi. Napad na njih je bio napad sistem. Meni je Vladimir Božović, aktuelni ambasador u Crnoj Gori, koji je svojevremeno došao kao pomoćnik ministra policije i šefove službe unutrašnju kontrolu u posjetu. I posle toga mi je 2 puta rekao, da mu je tadašnji ministar rekao, šta ćeš kod tog izdajnika, neprijatelja i špijuna? To je neverovatna izjava. Zahvaljujući komšijama, novinarima, dobrim građanima, privrednicima, obnovili smo donekle kuću, upristojili smo je da možda živimo. Pa zadnje 4 godine ja i moja supruga idemo od sudnice do sudnice, od lekarske ordinacije do lekarske ordinacije. Ona 4 godine ne spava, ona je 4 godine po terapijama, leči se na neuropsihijatriji i ako se neki put prevari da zaspi sat vremena, ona sanja, stalno sanja jedan te isti san,
da neko baca zapaljene baklje na nju, da će neko da je spali, da će neko da je ubije. Onda počne da plače u snu. Moram da je budim, ona je sva u znoju. Jedva je probudim. I tako, stalno, od lekara do lekara, na neuropsihijatriju, od sudnice do sudnice, idemo u palatu pravde, ali u toj palati očigledno ne stanuje pravda, očigledno da je pravda na nekoj drugoj adresi, a nadamo se da će doći i u tu palatu. Poslednjih nekoliko godina situacija se značajno popravila i što se tiče tužilaštva i što se tiče policije, tako da evo funkcionišem malo komotnije, ali ja sam mnogo toga uspeo sam da nekako razrešim u svojoj glavi i na kraju platio sam cenu što sam imao problem sa srcem i što sam morao da radim kardioinverziju na srcu jer postoje granice preko kojih se ne može dalje. Poslednjih godina imao sam zaista jednu značajnu podršku i profesionalnih ljudi i kao ljudi i tako dalje, da treba ovo misliti, da ima šanse i tako dalje. Pa ako ne možemo da ih sprečimo, možemo bar da ih ometamo. I to je neko zadovoljstvo.